ban panma kalau out of question. Ngan panma biya ke haba baro ki pajba ki I kumnu korukom ai khubor jukini ki atli ki channel kamde ke khubor ki thu khana lorni larari ke khubor buat kari report menta kumu journalist ke report jupi apa piwan meeting salah kap report ba ka BPP ka plong meeting ma ka batai kita non necessary ba pinda ong ba tau pajba u ya shat comment u mi shat comment ne u ki batai ke report kon be Ndrai menta piwan ya meeting hapo sora pipet manu bosong te bu Ardent tau umdan kadai piwan sim attendance ne piwan ben report di ke meeting je ke parti ki pai ba ki ngi ngi bonsen ba kadon ke jing persang ban mislead ye ki pai ba ti na kata down di kren bila penpau ba kamlong ke iki ke badai kalau don ke jing ko ekor musang ngir la pen soto iki ba ki soto kendai ban repeat ya keju na kata raw mentangi hapan ong da ka kerteng ni ki channel bagi kini ki channel ngim don kam coverage jongki ngim don kam hero you are not needed in our meeting nei bat ni ngim don kam hero bangin pe iki ki channel ki jongki pila ban ra ki pila ban ni news jongki ka so bit Nomor ke freedom of press kamde ke absolute freedom. Pi lara ki press ke ngila ban talk ka bangiman don menu bala ban question jumu ngila ban defame fi ke bapiman. Ngam tang la ban su defame fi ke reporter ban talk inu ka bam don ke jingsha. Pi la masuk ong bakat kum kat pelong khobor menta ka New York ka kum kat pelong khobor jongi batisi dan T7 ngani forefront bakalong la sai ke itak pelong khobor. Nama ki allegation da kilong serious pimla ba chong kilong khobor pi benar proof ngingim lam chong kat kum kat kilong khobor jingi ke seng kidan ki nong khobor jong T7 betesi bi opsana u konran tong se nima ke kamut freedom of press kari absolute freedom of press kuno pi tho ya ke ike bu ban tho lara pila investigate syapang jonga shu umbu MLA banga penon kam baklai ke MLA scheme lab banga penon kam bakla you can report that, no problem. And you can investigate people yang mislead and misinform pakai dia tambah create confusion pai ba am tu support ini pai ba believe in panma ba kari ke jihikai kini ki channel ban page ya ke feedback jo pai ba manta kumnu ko respond jo pai ba de ka song happy ke baki prakhat dan nak kena jing dan